ohonoch chi, tra'n siarad ar y ffôn, sydd wedi dwdlo rhywbeth? T'mo fel y tornados bach na, neu calonau lawr ochr y dudalen, neu noughts and crosses, mae dwdl pawb yn wahanol. Wel, mae Melody wedi dechrau dwdlo ar geffylau. Fi wedi dod i haid ger Manceinion i roi stamp y lle ar geffyl. Ti'n bod? Mae pobl sy'n licio ceffylau yn really licio ceffylau nag nhw. A mae rhai nhw'n clipio i ceffyl fel sy'n nhw'n torri gwallt. Ond mae'r math ma o glipio ceffyl yn bryn iawn. Ni ond yn gwybod am rywun yn America, Denmark a Lloegr sy'n neud e. A mae Melody wedi dechrau gweithio ar y cynllun diweddara, ar Tyson. Mae Melody Hames wedi bod yn gwneud bywoliaeth o glipio ceffylau ers 1999. Hi. You okay? Yes, you. So this is Tyson. Yes, this is Tyson. Hi, Tyson. Oh, and you're working on the latest design. Yes. Yeah, we're doing a little freehand design. Which says... In the Welsh Fair. That's correct, Oh yeah. my gosh, cool. Mae Melody wedi cael ceffylau ers bod hi'n fach, a pan oedd hi'n 9 mlwydd oed nath hi ddechrau clipio'r ceffylau. Wedyn yn 2012, nath cwsmer ofyn iddi roi seren ar penol y ceffyl, a oedd hi fel, okay. A wedyn nath hi roi llun ar social media, a oedd hi'n rhemp. Oedd pawb eisiau rhywbeth pert ar y ceffyl. Nawr, mae Melody yn ddigon dewr i roi'r clippers yn y nwylo i. So fi ar fi'n siafio patchyn bach ma, jyst ar ôl E yn lle. Okay, so just stop me if it goes wrong. Okay, so a little bit. So we're going to do a little bit at a time. Nice and firmly against the fur. Oh, really? Okay. And let the clipper do the job. Oh, that was rubbish, sorry. No, not at all. Do you think if I nail this, I'll get a boyfriend? Possibly. It opens many doors. You never know. You never know what it leads to. This is staying on. So we need to remove this middle section here, which Oh my gosh, I don't think I can do that. Here. Really? Yes, okay. I believe you can. Okay. So depending on what it is we need to do, we swap to blades to suit the job. So, honestly, any injuries from this job? Touch wood, no. Fi'n clipio i gael gwylod i'r E fan hyn. A mae rhaid fi'n ofon mynd yn rhy fyr, a fi'n mynd i adael i hi wneud y llinell yn syth, achos fi'n ffili ddeud e. Anodd. Beth ti'n neud weekend? O, lyflu. Mae clipio yn ffordd o godi hyder ceffyl nerfus yn ogystal ei wneud edrych yn bert. Mae rhai yn credu bod hyn yn anfoesol i geffylau, ond mewn gwirionedd, mae jyst fel torri gwallt ci. Okay? Okay, I think we're pretty much done now. We're ready to... Yeah. Great. You ready to get on? Thank you so much You're for that. very It looks welcome. absolutely great. Felly, mae y lle ar dyn Tyson, a nawr fi'n mynd i gael yn hini ar Tyson. Okay, Tyson, ti'n barod, cariad? Wyt ti'n barod? Felly, fi wedi joio fi'n hand, fi wedi dysgu rhywbeth newydd, a I'm all for it. Y fwyaf pethau pert sy'n gael yn y byd ma, y gorau oll. Come on, Tyson. Good boy. Felly, fi nawr ffindo mas bod dim pres gyda'r lle i dalu Melody, so fi gofyn ei hyn. Really chuffed.